twongeye tubaha ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni updates niraswa mu gihugu cy'u Rwanda bivugwa yuko Burundi bwaba bugiye kugaba ibitero biratanga imbuzi, ndetse biravugwa yuko ku bufatanye bukomeye na Perezida Samia Suluhu wa Tanzania bishoboka ko bakomeje kugenda bakusanya intwaro kugira ngo barebera hamwe buryo ki bazatakira mu gice kitateganye na leta ya Kongo. Ni mu rero tuze turebe akantu ku kandi aho turi bwifashisha umuroko wacu Informa ku makuru yimbitse kandi ashobora kuba azi neza kuko ni umaye updates. Ese biri bubuhire biri bukunde? Ni munyemerere tuze turebera hamwe uko situation ihagaze, ndetse turebe n'uko umutekano uhagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibyemejwe na FARDC ndetse na M23 mu nama bari barimo mu Busuwisi, ese biri bwubahirizwe? N'ibikomeje kwibazwa n'abatari bakiya, turabira hamwe ko bishoboka ko intsinzi cyangwa guhura byaba biri buze koroha. Ni mu gihe kandi Minisita uherutse gupfira mu Burundi, uyu nguyu akaba bivugwa ko noneho ibimenyetso by'uko uyu Bugaga yaba yarishwe na leta byaba byamaze kugaragara. Turaje turebe akantu kandi, ese icyatumye apfa ni iki? Ni ibikorwa yagiye yamaganira abadede by'amabara byo guhagarika imirwano ndetse no kuba bagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akagenda abahakanira cyane avuga ati yuko ibyo barimo batabibasha kandi urugamba barimo rushobora kuzabera ikibazo. Icyo nicyo cyatumye apfa. Ni munyemerere rero tuze turebe uko situation ihagaze, turebe akantu ku kandi. Ariko mbere yo kugushimira nkwifuriza kugubwa neza kuri uyu munsi w'Imana, kandi nkwifuriza amahoro y'Imana nawe mushya uje kuri Kigali News bwa mbere, kandi subscribe bityo nawe winjire mu muryango mugari w'amakuru makuru acukumbuye kandi yizewe. Kandi ntiwibagirwe gukanda like, ni ingenzi kandi n'ibintu bishoboka cyane, n'ibintu byoroshye. Ku murongo wa telefone rero ni munyemere mbanze nakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza, ni amahoro. Isasa nziza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, Bwana Bizima rero wenda mu minota mikeya ndagira ngo ume ishusho yuko situation ihagaze ku bigendane n'ibirwano iri guhuza M23 ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Yego, reka duse n'abahera muri Nord Kivu, aho nyuma y'uko operasiyo zikunze kubera muri pariki ya Virunga ndetse na Nyiragongo, aho ubona ko pariki ya Virunga habaye impinduka cyane mu gihe yari imeze nk'aho hari ibirindiro byari bikomeye byasigaye imyaka myinshi, aho bakumira ibikorwa by'abaturage byose biberamo, ndetse ukabona ko basa n'aho hari agace kahawe kugenzurwa n'ingabo za M23. Aha niho ubona ko FDLR na n'ubu yari ifite ibirindiro muri iki gice, ariko aho bayikomatanyirije kudasohoka muri iyi pariki, ndetse hakabuzwa n'abaturage binjiramo kuko hakorerwagamo ibikorwa by'ubuhinzi byose byahagaritswe. Hamaze kugaragara ko rero harimo ikibazo kuri iyi poste iri muri pariki ya Virunga y'imibereho, y'uko badafite ibyo kurya, ndetse bimaze kugaragara ko batangiye gukora ibimeze nka operasiyo z'ubwiyahuzi mu buryo bwo gushaka ibyo kurya, kuko mu gitondo cy'uyu munsi babaye nk'ababigerageza ku nshuro irenze imwe, berekeza mu gace ka Bwiza. Aka ni agace gaherereye hafi y'iyi pariki ya Virunga ndetse katuwe n'abaturage b'aborozi cyane. Bamanutse bitwikiriye ijoro mu buryo bwo gushaka gusahura inka z'abaturage, kandi muri operasiyo iheruka nyuma y'iminsi 3 n'ubundi M23 yari yafatiye inka zigera muri 5 muri iyi pariki, zimwe zatangiye kubagwa. Rero ni ikintu kitabahiriye kuko yari force nini nyine yari imanutse mu buryo bwo gushaka ibyo kurya, ariko banizeye ko isaha n'isa bashobora guhura na M23 kuko mu nkengero z'iyi pariki hose isa n'ihafite amadefensi mu buryo bwo gukumira ko baza kwangiza iby'abaturage ndetse no kubangamira abaturage muri ibi bice.
habayeho imirwano ikomeye yabateye kuba bamwe banatakaje ndetse n'abasigaye bagenda mu bice bitandukanye batabashije gusubira mu cyerekezo kimwe. Ari ikintu ubona ko gikomeye cyane rero kijyanye n'uko ibi biri kugaragaza ko hashobora kuba ari nko gushyiraho iherezo muri iyi pariki ya Virunga y'uko FDLR zari zarahagize ibirindiro, bishobora kuza kurangira babaye nk'aho batakaje iki gice, abasigaye bakaba bakwerekeza mu nce za Karehe cyangwa se bakaba bakwiripotinga igihugu cy'u Rwanda, kuko mu makuru dufite nuko ubu umugore wa General Nyasi uyu nguyu uzwi Dunia umaze igihe muri izo operasiyo ndetse akaba ari mu bice bya za Mpeti, ariyo yari ayoboreye abasirikare ba FDLR ndetse n'abo bafatanyije kuyobora. Amakuru agaragaza ko umugore wiwe wari uri muri ibi bice byo mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma yabashije kwiripotinga ataha mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni ibikorwa ubona ko byanze bikunze kuri M23 muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Goma isa naho yibasiye FDLR cyane ku rwego rwo hejuru, kuba ishaka ko isenya ibirindiro byayo burundu igasa n'ishyiraho iherezo ku mutekano wo muri uyu mujyi wa Goma. Yes, igihugu cy'u Burundi cyabice mu marenga kigenda kivuga yuko mu gihe n'ubundi bahanganye na AFC M23 ndetse leta y'u Burundi ikavuga ko igomba kurasa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse itanga n'imbuzi bivugwa yuko igomba kuzaca mu kibira. Magingo aya biravuga yuko hari imodoka nyinshi zitwara intwaro ndetse berekeza muri Tanzania. Nk'umuntu ukurikirana intambara ndetse n'imbwirwaruhame nyinshi zagiye ziba, izi ntwaro zaba zigiye muri Tanzania gukora iki? Igikekwa kuri ibi ni ikigaragaza ko ubona ko operasiyo zo muri Kongo hariya n'ubundi igihugu cya Tanzania kizifatanyije n'u Burundi, akiyongeraho uwo mugambi bafite wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda, kandi ni umugambi umaze kugaragaza ko ushobora kuba uhari, kuko bagenda batanga ingero nyinshi kuri ambasade y'igihugu cy'u Burundi mu Bubiligi, yuko bagenda bakusanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi, hagakorwa amanama atandukanye cyane ndetse yo gushaka inkunga z'ibikoresho ndetse n'amafaranga yaza gufasha abari muri ibi bice bari gutegura izi operasiyo. Ndetse hakaba hariho noneho n'irindi tsinda ririmo rishaka abafatanyabikorwa bazabasha gusa naho bitabira kuza muri iki gisirikare cyabo bagiye gusa naho bategura. Rero bikaba ari ibintu ubona ko banoganije cyane, ariko ikisa n'igitunguranye ni uburyo ubona izi ntwaro ziri gusubira Tanzania. Bikaba ari ibintu bishoboka kugaragara yuko ari umutekano baba bazishakira, kuko ubizi ko bimenyerewe ko mu gihugu cy'u Burundi baba badatekanye bijyanye na politiki yabo ihari yo kudahuza ndetse no kutavuga rumwe, hakiyongeraho kuba bikanga ko hari ibitero bya drone bishobora kwinjirira ububiko ubwo aribwo bwose zaba zirimo hano mu gihugu cy'u Burundi, bakazishakira umutekano rero zigizwe kure mu gihugu cya Tanzania. Yes, mu yandi makuru biravugwa yuko Cyohoha harashwe ndetse bishobora kuba hari abasirikare bashobora kuba ari abo Burundi bashobora kuba baharashe. Ni aho baharasiye abaturage bagera muri 2, urumva naho Uburundi bugabanira na Bugesera. Ibi bikaba biri gutanga imbuzi, ariko abandi bati ibi ngibi ntago byakunda, n'ubundi ibi byagiye bihora, ariko ibyo Uburundi buri kwikoza ntago bubizi. Abenshi batangiye kuvuga yuko Uburundi bushobora kuza kwikuraho bwari buri buzi yuko buri kugira neza, bitewe n'uburyo bari gushwana na Felix Tshisekedi, bakaba baremereye Felix Tshisekedi ibintu batazigera babasha. Akaba niyo mpamvu ubona yuko Uburundi bwongeye kujya mu ngamba nshya biturutse muri operasiyo bari gukora z'ubwiyahuzi nk'uko twabivuga, aho n'ubundi Abarundi bongeye gukora deployment ikomeye cyane ndetse ifatanije na P5 muri zone ya Minembwe, nk'uko leta y'Kinshasa yavuga ati turashaka ko zone ya Minembwe muyizimya. Ibi byabananiye rero kuba bari kwiharahara ngo batera igihugu cy'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu bitaza kubashobokera, bitewe n'uko amakuru aturuka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye
avuga ko kuba Uburundi buvuga ari amagambo ari amacenda kuri leta y'icinjiza kugira ngo inkunga cyangwa amafaranga babaha abibonera amafaranga, niko byagiye bitangazwa. Ariko mbere y'uko wenda dukomeza tureba uno mu Misiri icyo yazize ndetse n'icyo leta yamujijije, reka tubanze turebe n'ubundi ibyemejwe ndetse na AFC M23 muri no nama y'i Buruseli mu Bubiligi, aho yari iri kubera, aho banzuye yuko umutwe wa AFC M23 na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuba byemeranyijwe ko mu minsi 10 gusa iri imbere buri ruhande ruzahita rutanga imfungwa z'urundi zifite. Ibi biri mu byo impande zombi zumvikanyeho nyuma y'ibiganiro kuva ku wa mbere w'iki cyumweru, aho zagiranaga mu mujyi wa Montreux wo mu Busuwisi. Ni ibiganiro byanitabiriwe n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'Ubusuwisi. Itangazo rihuriweho ryasohowe n'impande zitabiriye biriya biganiro byamaze iminsi 5 rivuga ko byibanze ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Doha yashyizweho umukono kwa 15 Ugushyingo 2025 ugamije kugera ku masezerano rusange y'amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'impande zombi zemeranije harimo akamaro ko gutanga ubutabazi bwihutirwa ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bemeranya ko hari intambwe igaragara imaze guterwa mu kugera ku masezerano ajyanye n'ubutabazi. Mu gihe cy'ibiganiro impande zombi kandi zemeranije kubahiriza inshingano zose zibareba hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi uko bikwiye, ndetse no gukurikiza amahame y'ingenzi agize itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zanemeranije kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cy'igitero, isenya, isahura cyangwa kwangiza ibikoresho by'ingenzi bifasha ubuzima bw'abaturage, harimo ibiribwa, ubutaka buhingwamo, umusaruro w'ubuhinzi, amatungo, ibikorwa n'ububiko bw'amazi meza, ibikorwa byifashishwa mu kuhira imyaka, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ingufu, ndetse n'amavuriro n'amashuri. Itangazo ry'ibyavuye muri iriya nama rikomeza rivuga ko Kinshasa na AFC M23 banumvikanye ko nubwo ubufasha bwihutirwa bukenewe butagomba kugarukira gusa ku bikorwa n'itangaza rya serivisi zijyanye no gutanga ibiribwa, ubuvuzi, amazi, ibikoresho by'isuku n'isukura, aho kuba ndetse no kwemeza ko kurinda abasivile bikomeza kuba ingenzi cyane mu gihe cy'imirwano, ko ahubwo hanagomba kubaho ibikorwa byo kurinda abaturage birimo gukumira guhangana n'ihohoterwa, isahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abasivile cyane cyane abagore n'abana, no guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Banemeranije kubahiriza no kurinda abakora ibikorwa by'ubutabazi harimo n'abakozi b'imbere mu gihugu n'abafasha, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri ibyo bikorwa kugira ngo babashe gukora mu mutekano usesuye. Impande zombi kandi zongeye kwemeranya kandi buri ruhande rwemera gushyira mu nshingano zarwo rugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubufasha bwihutirwa butanyerezwa cyangwa ngo busahurwe, ndetse zaniyemeje kutagira uruhare mu buryo bwo ari bwo bwose mu guhitana abatanga serivisi n'abahabwa ubufasha mu buryo butari bwo. AFC M23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranije kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose
cyabangamira itangwa ry'ubufasha bwihutirwa butangwa hubahirijwe amahame y'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara. Bemeranya kandi ko kohereza itangwa ry'ubufasha bwihutirwa mu buryo bwihuse butagira inzitizi ndetse bukaba bunatekanye kandi bunarambye. Ibi rero impande zose zagiye zemeranya ibintu byinshi, akaba ari n'amasezerano yitezweho kuzafasha urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano rwashyizweho n'amasezerano y'Iduha, gutangira ibikorwa byo kugenzura, gukurikirana no gutanga raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho hagati y'impande zombi. Ibi ni ibyagiye bitangazwa ariko abenshi bakavuga ati ibi ntibishobora kuzaho bitewe n'uko n'ubundi magingo aya leta y'i Kinshasa ikomeje ibitero ndetse n'u Burundi. Rero nimunyemerere duhite tureba ku rupfu rwa Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi Gabi Bugaga, aho rukomeje guteza urujijo n'impande ndende ku banyagihugu nyuma y'uko umurambo we ubonetse mu modoka ye mu gace ka Kivoga muri komine Mutimbuzi mu gitondo cyo ku itariki 16 Mata 2026. Nubwo ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko yazize urupfu rutunguranye rwatewe n'impanuka, amakuru atandukanye arimo ashyirwa ahagaragara n'imiryango itegamiye kuri leta arimo n'umuryango Fokode agaragaza ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kuba yarishwe. Fodeko ivuga ko amakuru akusanyije ashingiye ku buhamya bw'abantu bari hafi ya nyakwigendera agaragaza ko mbere y'urupfu rwe Gabi Bugaga yari afite impungenge zikomeye ku mutekano wiwe. Hari abemeza ko yari amaze iminsi agaragaza ko ashobora kugirirwa nabi ndetse ngo yari yanatangiye gutegura umugambi wo kuva mu Burundi akajya kuba mu mahanga, aho byavugwaga ko yashakaga ubufasha bwo kujya i Burayi. Amakuru kandi agaragaza ko mu ijoro rya nyuma mbere y'uko apfa telefone ye yakoreshejwe mu buryo budasanzwe. Umwe mu bantu bavuganaga nawe yavuze ko yandikiwe ubutumwa budasanzwe butari busanzwe mu mivuganire yabo, bugatuma hakekwa ko ashobora kuba atari we wari ufite iyi telefone, bigaragaza ko n'ubundi nk'uko twagiye tubabwira kutumvikana na leta y'abadede nicyo cyatumye apfa nk'uko biri kugaragara. Ibi byatumye rero Fodeko n'abandi bakurikiranira hafi iki kibazo basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ryimbitse kugira ngo ukuri ku rupfu rwa Minisitiri Gabi Bugaga kumenyekana, hanubahirizwe uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya ukuri. Bugaga yari yagizwe na Perezida Evariste Ndayishimiye Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho mu Burundi muri Kanama 2025. Kutumva rero no kudakurikiza ibitekerezo bya Evariste Ndayishimiye biravuga ko ari byo byabashije kumuhirika. Rero bwana Bizima, ngayo nguko uko situwasiyo ihagaze, ariko nari nakubwiye ko habayeho iraswa cyohoha ndetse bikavuga ko Uburundi bushobora kuba aribwo bwabigizemo uruhare, ariko nta gikuba cyacitse. Abenshi batumva ko habayeho iraswa bakumva ko hari igikuba cyacitse. Ibi byagiye bibaho ubu bushotoranyi bwa Evariste Ndayishimiye, ndetse ubona yuko yagiye mu ngamba n'uyu Samia Suluhu wa Tanzania utarigeze mu mateka wenda ya Tanzania haboneka umuperezida wijandika mu ntambara. Ibi byaba bisigura iki bwana Bizima? Ni ikintu cyumvikana ko byanze bikunze ibikorwa nka biriya byo ni ibikorwa by'urugomo. Birashoboka ko byanakorwa n'ingabo ze cyangwa se n'undi wundi bitewe n'uburyo bwe bwite, ariko ku bijyanye n'uwo mugambi ni umugambi uhari kandi uzashyirwa mu bikorwa mu gihe kidatinze, bijyanye n'amakuru agenda atangwa y'uburyo bari kuwutegura, kandi ubona ko aricyo ubona ko perezida w'u Burundi asa naho agaragaza ko aricyo cyatuma yenda yigarurira umubano w'ibihugu yari amaze gusa naho atakaza ku ruhande rwa Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania.
rero ukabona ko yagiye anikururira inshuti nyinshi zo hirya no hino zitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo abashe gusa naho ababera nk'umuyoboro n'inzira yo kuba bategura ibikorwa byabo bwite by'umugambi bamaranye igihe kandi bagerageje inshuro nyinshi ariko ukagenda uburizwamo igihe cyose. Abandi bati birashoboka ko n'ubundi izi ntwaro zaba ari kuzihungisha kugira ngo zitongera kuraswa bitewe n'uburyo ki hagiye habaho gutwika intwaro muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse no kugenda bazitwara. Abandi bati cyangwa ari kuzicisha muri biriya bice bya Tanzania kugira ngo bazifashishe abagabe ibitero nk'uko bagiye bavuga ngo tuzaca aha tuzaca aha. Yego ni ikintu kiboneka kuko mu minsi itambutse n'ubundi igihe yari ari mu ruzinduko n'ubundi hari amakuru yagaragaye yuko hari intwaro zavuye mu bice bya Bujumbura biterekeza muri Tanzania, ariko hakavuga ko hari amakuru ko hari ishyamba riri hagati y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania hashobora kuba harimo itegurwa ry'ingabo nazo zitaramenyekana neza, ariko bikaba ari umugambi w'abajenerali batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi bashobora kuba nabo hari umugambi wo kuba bahazatangirizayo imirwano cyane kuri leta y'u Burundi. Rero sinzi impamvu izo ntwaro zerekeza muri ibyo bice kandi n'ubundi havugwayo ko abo nabo bari kuhategurira ibindi bikorwa bisa n'ibyo mu gihugu cy'u Burundi. Yes, Bwana Bizima, rero reka tugushimire tukwifuza kugubwa neza ubwo n'ubundi update zo nagagaruka. Yego urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Update nakagaruka twongere tuze gusubira mu masaha ari imbere. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.